Usmiljenje se po papeževih besedah izkazuje predvsem z odpuščanjem in dajanjem. Giudicare e condannare il fratello che pecca è sbagliato. Presojati in obsojati brata, ki greši, je napačno, ne zato, ker ne bi nekaj priznali za greh, ampak ker obsojanje grešnika prekinja vez bratstva z njim in prezira usmiljenje Boga, ki pa se ne želi odreči nobenemu svojemu otroku. Nimamo oblasti obsojati svojega brata, ki se moti, nismo nad njim. Dolžni smo le, da ga pripeljemo nazaj k dostojanstvu sina očeta in ga spremljamo na njegovi poti spreobrnenja. Nel suo cammino di conversione. Je dejal papež in dodal: Se Dio ha perdonato me, perché non devo perdonare gli altri? Če je Bog odpustil meni, zakaj ne bi mogel jaz odpustiti drugim? Sem večji od Boga. Ste dobro razumeli to? Capite bene questo? Drugi steber usmiljenja je dajanje. Bog nam daje veliko več, kot si zaslužimo, še bolj pa bo radodaren s tistimi, ki so tu na zemlji radodarni. Gesù non dice cosa avverrà a coloro che non donano. Jezus ne pove, kaj se bo zgodilo s tistimi, ki ne dajejo, vendar pa podoba mere predstavlja opomin. Sami odločamo, kako bomo sojeni glede na mero, s kakršno razdajamo ljubezen. Če dobro pomislimo, je logika v tem. V kakršni meri prejemamo od Boga, dajajmo bratu, in v kakršni meri dajemo bratu, prejmemo od Boga. Si riceve da Dio. Je še dejal papež in dodal, da je usmiljena ljubezen edina pot, po kateri moramo hoditi. Si preferite un cuore pieno di amore, siate misericordiosi. Če imate raje srce polno ljubezni, bodite usmiljeni, je katehezo sklenil sveti oče.